Biyag ti tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mo ti klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, adu ti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigen latan iti balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaeng basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa palakma, ta maadaan ta pa itinaan-anay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo to. Agkatuan ha. Adda aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tirwar. Mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo. Tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka ditay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtal kan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna ah. Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng amapmapan ditoy. No adu ti aramiden yo iti pagadalan yo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman ta pinatganak matlang, aki. Namitlo na daras, may nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aram Marta. Pasensya kan Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, aki amanak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumatlaang nga dyan makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagitar aramidan mi isi pagkadalan. Okay laan kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho.
kunak manuyam amum ita tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa ya klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyamanak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Isu as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy a babae! Nagsakit ti panagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti panagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idinagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti panagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron ngay. Saan napulos sa nagsasao? Di napulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga day ta lalaki. Madingarod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita, kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakas jay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kas niya na ibagana saan ka di. Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot kasta ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kayat ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kayat na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak diti bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkamali.
Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laeng. Aki, kunakon kat nga daka dito eh. Ah, Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik ngamin iti bagik asa anak ko na sumrek iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. ha, Liklikan nak ngamin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. manang. Siya kun ti makamo ka ni Byron. Ang Aki, Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang di ta hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin na swasakkan kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon uray na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam mali ka. Inan anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok kan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kon iti dayja Byron manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang. Naimbag man ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dahito abaligik manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na manang. Basta, dakkel ti panagtalek ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasamday ta. Sapay lako ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamutan, di ka lag pampanunot mutan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawaan kami ni tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. Isa kayat ko nga ikalay sa. Aga, magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanya. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar.
Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day jaabar. Ngam kayat kong aginanakan manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Sila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya! Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagado ti mayat a pag-shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital ha pagtrab-trabawam. Wan nga rod man-mano ti bakante. Ala nga rod, agananad ka dita, manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak data, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon to nga agsarita. Ado pa'y nga mintagurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ken ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Tsak laing pagarop amay sagaya man a doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide agam kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung nayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagidyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa'y nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, ado pa'y tinakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita iho. Kasla aklalumned, kapo itinakaro abain ko. Ora siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaina na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo.
Biag Di Tao. Nalpasan ter Aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti ko nam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. high school ka pa ilaang matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngam no ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nun ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter Aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabrod kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamaon pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsang pwedda naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang trabaho iti balay da. Aday ta ka manen lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot gamin. Panpanuyam tumot gamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta apagapapaan day ta panagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. Adda masapul mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana. Jak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadyay panagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama panag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugiak? Inton bigat matlaan, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya. Naimbag abigat mo, Benson Barok. Ne, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito'y balay Napatigsakit dito'y gagarayo. Umunag kayo nana. Agyaman Barok. Siyak tinala ni bakit mo ababaon ninyo. Ha? Babao na Di na ka din adakamat kan ka. Ne, awan mo timbagbaga na akas tanana. Kasta aya.
Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho ta agluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo tita do mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, sana bale barok. Siyaktun no sumaruno. Anya ka matan Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apaya di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw nan dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay nabakit. Imbis nga isurom di anak tang agluto ka naglaba. Saan mat? Ispoiled them mat ngamin una yan. Kasano ang makasuro no kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam man. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, mati apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong manenday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Tika aruba yung tinakadamagak. Diyo ang muti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat kat di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam tikasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramid ito nagtipagtaangan niyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayat laktano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangala dagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalaws. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kaya't na maisuro iti trabaho. Jak amo balasang ko. Nanang, kaya't kumati maadan itinginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na. Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo bakit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen,
Kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manin. Di bale tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag bakit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta dayto nga aramidak. Saan para iti bagik? Saan ana saya ti kastang aramidam? Saan aga puta kinid daw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan nak. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kastang aramidam anak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakas kada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min dinag ko nang agipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayong tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa dino man ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo kapagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta taag sweldo manan ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw, inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman akta maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana, siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapu ko yung kanya tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na ammo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na ammo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo tinana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga amanghan no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasarni tayo man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apok. Nasaya at latamat lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atendarak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang. Manang, na kayon ti makamu makisarita ken ni lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko. Apakas jay ti kawas ti anak ko mo. Makitkita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasangan ti anak mo, Maricel. Isurum kuma, ito husto adalan.
Kat kastamot tar aramidak tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam? Sana nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oras saan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Biddo ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit, ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nadadaka sa mapasamakin ko na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kahit ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo mat makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan tigayim ko, tatang. At damat ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga noon nga pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno kanayo na kontraan nyo dagiti aramidan ni nanang para kanya. Gaputa jak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Unay, Anyaman daytan aya, Benson. kasarita yung man ni tatang nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilang, nagturugan na idirabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no agrebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday jeban nyo. Ape asan manen asimrak? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita nakta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo ah. Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test ang nakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Nga masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodin ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpas kan iti kolegyo. Nailaw anak nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Diyak mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta ang nagtungpalam. Basol mo. No apay kasta tinapasama kita nakta Maricel. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kaputa kon sintidor ka nga ina. Kamalitiwagas mo amang padakkalit anakta. Anya nga ita. Naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagsayaatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y uping ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anakta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungat ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Diyak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta.
Sana pulos, Benson. No di mga ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailawaanan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayumot no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kana yung muntumad nga ungtan ni Benson, no kasdi abagbagan na ka. Tata, Saan ngamin anasaya at ano anya tikid dawn ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakkel iti anak ko. Sakbay ngagplano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon asiksika laeng. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itatanakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong. Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tama nga numasayang maninti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Iso nga awanan namnama ama urnos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod ita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Biyag. Di tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaon iti adu nga alahas na. Numaalak na jay. Dakilakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat kami na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awanan bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko.
Agyamanak, Betty. Di ka madalakan. Tadyak basta mamati iti bagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas, Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. no apay met ngami nakasdi ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagdanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ana, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Sumat lang gaya madyak makita nila kasa day di lolam ni tibalay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga eh. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam.
Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dadya babaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta dadya abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta dadya babaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa tauyik yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, ah. Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni Nana Ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin da iti apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Amang ano niya pa'y taramidin na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na dilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid.
Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy a matutudo ket saan tayo a marigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pakadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen, anak ko. Maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag, awan da ka sa panggap ko. At dala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Sige, umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan? Ta pumanaw kami batla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para ken ka talaga da ito'y iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolang. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong. Awagan daklaan. Ay, ala agyaman nak barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan nak itisiit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo mat siguron ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan.
Kanado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty! Adara! Ha? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no aguli makan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naedan min ano uramem. Tawanan ti maramidam. Day tatiga nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo ki di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apay asimmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidawag. Tapno nasaya at kakanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, karag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abala yun ngay.
Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay ditoy. Anya. Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti inaramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana. Imayak, takayat kayo at tulungan. Ken wen gayam. Awanan ni Papa. Natayan. Naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo. Agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Taiso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada nanaising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumatan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. Biyag. Di tao. Naimbag mo ta nagawid ka, Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iya pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kaloy iya pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iya dalan ni tay. Adda ka no pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulwul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta sikat ti mapanindon bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man nanti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man ni di pagadalan yo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school kantin amakan, nanang. Aniya, unay kamatan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba.
Awan mo't ngamin ititad yung nga allowance ko. No kasi nga agmerienda dagiti ka eskwelaak. Siyaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwa manak ko. Ay, ije pagadalan nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan nga inaramid dya po ko yo. Anya, Nagtakaw dya po ko yo ije school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. Aday gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi nanang. Kasano nga idayta. Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sak ti pabasulam. Kat jak mo't insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin maikan iti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo't lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di. Tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diya ka muway ti dayja tao nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lily? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaton ng agiskwela. Ay, unay matan ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Diyay manugang yu Iso tinang ibagay iti dayta nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementary Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na agmay sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardengan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ni awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kaya't apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na.
ikuyog ko ijay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasamak. Adda na talaga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal aya. Agbyag tayo latkamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kway ti anak ta. Awan mo't. Wen, agbyag tayo. Ngamparikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit di tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko guryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no maibarkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang nililikan ko na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang padal iti anak ta. Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wala nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipang panunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan ata kabilan mo ngamin ni Guryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No apay ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, di tan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kanto baybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amuno na panan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kayat ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga rudan, ururayin na kon ni Auntie Silvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina, naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rod bit, Auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas nukas na laang. wan Auntie, pasensya ka yun. Ay wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lili. Aday naramid may ije pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapat tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Ala, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo anak mo, Petra. Apay apagawid, katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Kasino titulungan na?
Siyempre, nanti na. Taiso timong papaadal kang kuana. Awalan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayo tirignanan. Kat isuntulang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontrahan na, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka kamanan! Agkabil kamanan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawon kan! Yes, tagayam, ha? Hurayin nak dita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo tikas tang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayo. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayo. Anya? Awa na nanang. Nauraman ti balay mi. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya, ay una yun. Talagang awan manak na kum di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon da dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan da dya tao. Adda ka di extra akwarta, Silvi, anak ko. An-ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaiso na akwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Okay, uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung dadya tao. Awan ti serbi na nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito ibalay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Jay inaramid ti amam. Wen auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay Agbagtit siguron di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama lili. Wen auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ay wen, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awanak. Lumalpas ti klase, diretso awed. Wen auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman nak nga rod auntie.
Kumusta nga tamatan ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro nanang. Agtrab-trabaho ka no mati iji kalsada. Naimbag man ta na panunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amang ano nakaamir is kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo. Isyak nga ron. Mabalinti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensya kan. No'y tala nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko ide. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok. Kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay nasaya ata taddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama. Tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige. Tabayada kami ng dagijay, bakit? Aywan. Kumusta mo tinta anak ta? Katadapay la yung syudad Umadanin ti pa nagturpos na. No kasta? Talaga pinagadal na Antina? Uwan Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jay kat nga rod ti kina-istrikto jay kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabiit. Ay nakablawan ka anak ko. Nakaturpos ka iti kolehiyo. Babaan day iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Uwan nga rod. Ay na, oray na ungat ka ni istrikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Uwan nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Tatang? Uwan anak ko. Nagsubli akon. Katagyaman ak. Tainawat nakmanan ti inam. Pudno ka di nanang? Uwan lili. Pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod nagbalbaliw kayon, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idaw na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasaya at matama panunot mo dayta. Ay, anya ngay kat si kamo latinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie? Naimbagmat na nakapasyar kayo, Manang Petra, Manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo? Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ita.
Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Huwag nga ron ipag. Lagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami.